hian georeference kan utang chon hier ma ta ni full screen ke chon ai open raster ta mo kan dia chon he ta MSC kan chon ton ta ni ida zoom piso Taka di luda bang. Kan game sih oma. Sikat, Ya kan kan georeference kata Itu tosa ni. Naka kabo kan suka adik lauti nangi munde. Kan Poin ho kan itu anta ni mo. Ya 24 space 0. Ini mo, boleh namanya luan jadi kan faktor kan tahi. Adik tamu, team place pa na point ila adik tamu masih tingkat pangret tahi. Kan adik top tahi ni cuma. Oke, ini dia Jones. Ikan kita macam reference. Kan adik tamu. Jadi kita mata, cuan ACM aja sih kan lah, base meta. Cuan tentang kami cumi kan tuan tani, jadi tu nak cun, skin sudah kita tuan taleng pun kan cun dia, nak cun mo, kayak lokasi nak tamam. Ini enggak cuma kan ala om itu. Acu kami te ang kalak tu drone. Ini cumi kan cun dia. Poin cu kami. Acu mau di mau dia. Ganti kan lah tuan ta, cun. Kan screenshot ni semua imo. Screenshot. Kulangi ni. Ite. Cun lau cun ijen. Kan screenshot ta. Cun cumi cun liar akan kali yang macam personal itu. Lau kan anak kalau. Layer akan kan utang mo. Reference. Kosok. Kan screenshot ta. Click on the question and answer tab. Step 2, click on the join group tab. Poin sa kanit ito ta. Where is it? Review assignment, yes. Lagi in home state ka kan tama. Kita ko dia. Ko jangan di pera kanya. Dia ngaconta. Map canvas kan dia. Tetap lagi ini. Yeah. Tapi kan kita kan kita
ngaya thawa khan Tikan katiak to kan hindi vera katiak mo ko VC house ni ro kha de ne American house VC house computer uli tayo What is this? I don't understand this wire here. Eta tikung bel kan Course. party restaurant Oke kan dia yang ko itong kanito tao stage reference kan dia jadi main tayo di demi kan ngapa tang apa kan ko save ko tang ngapa file save ko kan save ko tang langsung sa laptop na ini sih mo tadi ko save ko tang kan save ko tang save oke jangan stage reference kan tao extend Kaya screenshot modify kasi ang sumay ng tota ni semua ni. Tiki of tayo lang ko ajet ko. Tikman asaw din ni kita kasi cuma saya kan reference ka accurate over daw taki. Ay mil sila mo. adik thau ni ma Adik tahu masih accurate yang bering isu-isu mo ka isu pala saya lang point mo. Jadi ambil pak dia kan yang berapa. Jadi screenshot oke sampai nanti mga global obesity di kan di mo cuma berang apply oke adik teh kan jangan kasar aja men ini kan cuma contoh sih mga CV sih dia nggak satu macam basic apa sih chuan in lo kha buina kan ti kha chu ro Buena kan tiga cuma kan project tarakan kan nota cuan gunakan save tak pos ya deh kami kan modify to kan modify kan check lu tang mo Hey, watch here. Careful. So the progress is 11.76%. That means CS was kha ho chu kan sha and some of yours might be 0.00. oh thank you pak You get my point? So everything, all the videos are uploaded here, right? ini boleh kau nak kata So with this progress, they will give you assignments and you have to do that. And remember one thing: if they ask you to submit the assignment in writing, right? ini kata pi sektor katakan itu mau pi kan atau tuh If they ask you to submit writings in assignment or assignments in writing, right? Don't just copy paste from the notes which they have given or the internet and just put it there. There is a plagiarism checking now. Get my point? What is plagiarism? Similarity. If you process 15%, then your test assignment will be rejected. tamu That means you have to study and you have to write by yourself and you have to send it. boleh dia kan tu betul mai kan film dia tuh nih buat Samsung na Get my point? Yes, sir. Maybe you want to do one thing. All this syllabus, right? kan You siapa just take a screenshot or do one thing. Don't langsung boleh kata cuma kami coba lihat kan siapa yang Okay. cuma All yang good? tu kan kita mau masih itu online tuh mau Done? Understood? Any problem? Because if you don't listen now, Live there's stream nothing you can do. You get back paper in this secret. Okay? You have to check every day. Review assignments, go to course, see the videos. And just below the videos, they will give you a quiz also. So you have oh to go to stop quiz. la Okay? Okay then. You do one thing. lain Just nonton send it. this is live stream ni oke di kantor mo lain mo kan sudah tayo Anyone who's kami kan mo receiving email,
Hey, numberไป400, 300, 500 tentang mau alliance ni dia kan sui tu. Terang ni Eh, akila gitu lah jangka nanti mau ke dia. kita terang ni kira lawa mau. Masih akila langsung kan sui yang. Kalau ni papa. Ini 500 boy dia nampak saya. Terang ikan tas saya mau. Dia kan sui saya orang itu. Atau apa kan sui saya mau. Jan alliance major line usah 400, 500, 600, 700 dia usah apa. Jan, asal ni mereka apa ini kan sih.